Hello and welcome to TYCOONseries YouTube channel. Lebitso la ka ke Carlos and today re tlo tla etsa di-prank. Re tlo etsa di-prank ka hore malome Spinach jwalo ka le photographer o tlo tla aya bathong ebe wa ba bolella hore o tlo tla ba shoota di-photo. Ebe ha le ho bona mo wa ntse ba shoota di-photo ebe ke a ba founela ke le ka di-studio ka mona. Ebe ha ba pick phone malome o switchela ho video o ba shoota video. Therefore re tlo tla go kgona go ba bona nako ba arabang phone ena la ntse ke ba thetsa ke ba jwetsa gore ba winne le ka se moshareng. I hope you guys like it. Let's just jump straight to it. Voila. Hello? Hello. Dumela mme le kae? Ke ne kae? Lebitso la ka ke Thabo ga Lefoko. Ko founela ke le Phalafala funeral. Phalafala funeral. Nna ke bua le mme Mathapelo. Ntate. Okay mme. Nomoro ena ya hao e hapile o mohlodi mme o ikgapetse le kasi ebe re ka letlisaneng. O hapile le kasi la mofuta wa Casket. Ya mme o ikgapetse le kasi la mofuta wa Casket. Le ka se ntate ke ne ya hapua jwang? Mme wa ka ho bona la nomoro ya hao e hapile ke kopa ho botsa hore na re ka letlisaneng. Yo Ke mang hantle eo? Kgotso ntate. Hello ntate. O bua le Thabo Morobe ho tswa ho Donzela funeral. Ntate. Nomoro ena hao e bonahala e hapile ha ho etsuwa dirafole. O ikgapetse le kasi la mofuta wa Casket. Ebe re ka letlisaneng. Ke kopa address ya ntate. ke 337. Ntate ke ntate Mamabiso. Re thabile ga phao. O ka kgetha o batla ebe le kasi la khala e jwang. Re na le khala e khubedu, re na le khala ya patsi lena la SA timber. Re na le khala e SESOTHO bo dark. SA timber. Ntate na o tseba height ya hae ebe o bolelele bo bokae? Ke se ke ra tlo fa le kasi le go kgwehlang. Ebe bolelele ba hao bo bokae re tle se ke ra tlo fa le kasi le go kgwehlang. Ya ntate. Ntate. Okay ntate. Ntate ga le ntate re tla mo fumana ka nako maha re tlisitse le kasi re tla mo fumana hore ndi feng. Hore nyangwe le ngwe teng. Ka pela ikhono. Ho ke ne re ne re tsebe hobane ha re ka thola le siko go tlo le sia ka jareteng fela ho mme ho a tshosa bona le kasi la bafu ka jareteng. Re ne re o tsebe ha re ka thola le siko re tla le sia ka jareteng fela jwale le tla tshosa setjhaba bona le kasi la bafu ka jareteng le ditsi fela. Okay, nako go tloang re tla o founela ntate wa ka ha re tisa ka sela hao.
Nadi. Le tla fihla ka Mantaha. Ya natwa. Okay. Ha re le boenda tera le bo. Khotso mmele kae? Ete o bua le Thabo Mokwailane. Mona ho tswa ho Donzela Funeral Maseu. Thabo Mokwailane ho tswa ho Donzela Funeral Maseu. Thabo Mokwailane ho tswa ho Donzela Funeral Maseu. Mena ke mme Malangolo. Okay me. Nomoro ya hao ho bonahala e ne e kenetse tlhodisano ya Rafole. O mo hapi mme o ikgapetse lekase la mofuta wa Casket ebe mme re ka le tlisaneng lekase la hae. Mme Dumela mme. Mme ha wa kenela tlhodisano nomoro ya hao e hapile ho ne ho etsuwa Rafole. La mofuta wa Casket la boleng ba 15,000 maloti. Mme re kopa o fane ka address re deliver lekase la hao hosane. O mohlodi mme rona re le ba ha Donzela Funeral re tshwanetse re tlise lekase la hao. Ebe mme a ka thabela khala e jwang? Ebe mme a ka thabela khala e jwang? O ka thabela mmala ofe?